kimwe ahubwo uraza akabazo dusigaranye urabona ko imodoka twazanye ni y'umugabo wawe isiguye ko umwanya n'umwanya womenya ko turi muri Kigali ni gushaka imodoka dukoresha yindi kujya modoka yo duteza ibibazo naguciriyemo kandi twaje kuzunguruka muri Kigali twaje mu kazi amenya kuzokugo tuzunguruka muri Kigali kugira mugabo wanje zo tubone canke n'ubundi yo tubona ngo dutange ahubwo no kuraba usokora ubimenyesha nawe ubwawe ubimenyesha ko turi mu kazi twirinde ikosa na rimwe igiwowe ku buryo hamwe twogerageza kurondera indi modoka ifise plaque yo mu Rwanda hageze ikosa riba dufungirwe mu gihugu kitari cyacu kandi ibintu bizo mwanya umwe nibyo okay ubu no gukoresha plan B gukoresha ubwenge bwinshi kandi azuzagenda neza umutipe wanje nawo mwizere umuhungu nguhaye umuhungu tugiye gukora n'umuntu nizeye kandi cyane kandi agira ibanga je ngo ndakora n'abantu bafise ibanga aho nugira ikibazo ahubwo se nyine nakuzanye kandi akwizeye ariko harimo ikibazo nubwo biruko umutipe aca amafaranga menshi idiri nk'iyi ngiyi ni ikibazo cyose kibazo okay haro gerageza biremo akantu byohego ibindi ni mugabo nejo cyane cyaje akazi ko kwihuta ni pole tugiye nabi twobura ibibazo soma iyi mitsingi rero nayo nyikumbuye mwabuye zigiye mbonye ushikanye ngana wewe ndi twogurura ari he ntamenye ufise turondera bugurura cyangwa ubuzimezi neza nk'abantu b'abanyamujyi ibyo birabasha batoye ko aho bose barawewe namwe tubona turaze mu byo bangu ariko nayo igihe batora umenga tuyenga turabasabye bari kuyaga batubona yavuga ataho igihebe twenga ushaka ngore gute ndagutwengere yewe none rega nije turi kumwe nta wundi se baraharisha arasante nasi Wizen ukawuragaruka urinyuza icyo cyo bahamagare bite byanje bite byawe ni urutinyuka ukavuga nawe ariko uza umugome kugeza ryari wowe ako ni wowe gutinyuka ukambira ubanze ko mugiye mu buryo papa ukanyihisha ukameshya mubeshya biki ushakira ibyiza kumbe wafashe umuhungu twakundanaga ujya kumutorongeza ajya kuba impunzi nta soni ntabwo washingira umunyamahanga ariko bikanuraza ikihe bakoresha mu mutwe cyawe wowe ubwawe uricara ugatekereza uri ari umuntu wagomba kukurongora wowe urasa n'iki wowe wari ugomba kundongora asate asate ubu se bucyaha ahantu umeze gute asoni ibyo byose se bihuye n'urukundo urukundo dufite ibintu byose ni zero nta rukundo wanyigirije ubuzima ningirije ahazaza hanjye mu rukundo ngo ushaka kwinezeza kwicara heza nta rukundo nta n'ibyishimo ufite n'ibiki impamvu uri kwivugishwa gutyo ni uko wuciye ahantu heza yaba wari uri ku misambi cyangwa ku kindi kintu ntabwo bashaka kuvuga ibyo bintu bingana gutyo umeze neza ufite buri kintu cyose ufite amafaranga ufite umugabo mwiza ufite umugabo utekereza ntabwo ari igicucu nkuriye washaka kukurongora warahise ukazana umunwa muremure gutyo nta soni nta kintu kimwe mfite ufite urukundo rwa nyarwo urukundo rwa nyarwo ni uruhe ni urw'umuntu nkuriya umeze nk'umucakara
mu muryango wacu wigeze hazamo umuntu nkuriya wowe nshaka kutuzanira umuntu nkuriya. Umuntu ntagira epfo ntagira ruguru nta mafaranga agira ngeze ngabiki ngeze ngabiki ibyo byose ntabimenya nta kintu cyawe na kimwe ntazi ibintu wakoreye Abel Imana yo mu ijuru izarwanya byose nabikoze ku nyungu zawe nta nyungu zanjye wakoreraga ubusa wicaye hehe ako ushaka kumpemukira gusa reka njye mbikugize papa nta kintu twavugana mbabarira byose nabikoze ku nyungu zawe none nagutegetse ugomba kubana n'uno mugabo hasa nibyo ngibyo bayifungire kiryango cyawe Sipo kukoresha umwanya umviriza mabuja ari ndani witonda amajambo ukoresha sawa narinje ubwo mwambwira icyo mwashakira. Okay. Nizera ko tugiye gukorana ubukazi neza. Ya ndakazi cyane nkamazemo imyaka. Okay. Hari umwanda ashaka kumurira mu nzira. Okay. Yendi tayari. Nta kimenyetso na kimwe ashaka kuzasigara mu nzira. Bigaruke ngo bimwege. Ibintu byose byiteho. Turumvikana? Yego. Hanyuma se ku bijyanye n'amafaranga kunyishura. Gufuza ko no Rwanda. Rama miliyoni 5. Ikindi ugomba kuma avance. Ntabwo njya ngora akazi nta avance. Nta kibazo. Ndibwo yavase kuri telefone. Sawa ubwo anytime ubwo muraza kumbwira. Nta kibazo. Sawa. Umva nahageze waza ukande. Sawa sawa gira vuba. Dore wacireho iminota 2. utwihanganira Kandi ibi bintu narabikubuje. Yari akazi ugomba kuba serious. yes boss Turumvikana? ndabyumva boss Ngira ngo wabonye ifoto nakohereje. nayibonye boss Uriya muntu agomba gupfa vuba. urabizi ko ntajya gutenguha boss ndabikora vuba. Okay. Ejo rero ugomba kurara umpaye raporo yuko yarangiye. Ntuzaze umbwira ngo byananiye byagize gute. Turumvikana? yes boss Ikindi ugomba gukoresha uburyo bushoboka bwose ku buryo abantu bazavuga ko ari accident yamuhitanye.
Yes, ntago dushaka ibindi bizibiti bituma badufata. Uranyumva neza? Yes boss. Iyi deal irimo amafaranga ntago ari imikino. Yeah. Okay. Ubwo tuzongera kubonana mpa raporo. Ndakumva boss. Dore baduhaye n'imodoka yo gukoresha. Yes boss. Ejo duhura umpa raporo. Okay? Yego boss. Iyi deal irimo amafaranga menshi nta mikino. Yeah. Sawa. Mwamutangire feri yacitse wowe wifata kugira ahantu ufata nshaka parika direke gusa ndebera aho ngaho imbere bimeze bite? No. Shiraho ibuye vuba vuba. Shyira mu modoka we. Umva twapfuye.
Shubwo ntasoni. Igurica binoti maje. Nonjya gukora iki? Bajya nkora. Naho ujye Aho usundi uri umusazi wo. Urutse. Ibintu wowe wivugisha ara mu ishyamba. Amusishira iceceka. Urasiga umwana ameze kuri mu ishyamba. Aho kugira ngo tumufashe tubdene kwa muganga. Uricaye aho ngaho nasoni. Akoze ko buryo utanankunda amaze kubibona. Njye gufunga ubuzima bwanjye bwose muri gereza. Si impanuka ze njye mugonze mbishaka. Twavuga ko tutabibonye ko umuntu mugonze twamutora. Ukabibwira nde? Ukabibwira. Kwa tujye tuvuga ko ari wowe wari utwaye none ujye kubivuga. Nuse ninjye wari utwaye. Uriya mwana ashobora no kuba ari muzima. Hariya tumusize n'abagira neza bashobora no kumutwara. Nuse aramutse ati ntabutse ingazimuriye cyangwa bakamugira nabi byagenda gute. None ngende bafungaho nawe mbwira ngende bafunga. Nyine dushaka umuntu dutuma tugende tumwohereze ajye kuranga. Gutuma y'umuntu niko kwifungisha. Umuntu wabwira akajya kumureba ni. Nuse ukuntu bafite ubwoba ko. Gerageza wihangane ni impanuka kandi impanuka ntabwo Imana yabikubara. Yesu ntabwo isambo mu maso. Ahubwo reka njye gukaraba aya maraso bibe. Umushiri wambore tukajya kwa muganga. Ya boss, wihangane ibyo ngiye kubwira nyine hari akabazo kavutse natwe bitaduturutseho. Ya deal wari wampaye byaje kugira gutya bagonga umuntu. Bitwa tuzi ko ari bupfire mu modoka bikabarwa nk'ari accident ariko baje gugonga umwana w'umukobwa. Urumva rero ni accident yabaye ariko uduhaye amahirwe twakomeza tugakorana twarara tumurangije. Kutanguye gukora amafuti akiri kare. Bana ko dirizo havuye kora neza wowe. Nyine urumva ni accident nibyaramutse kuba. Ariko twebwe akazi turagashobora. N'ikimenyimenyi umungu wanje yahise anyohereza aka video. Kazi ko gatanguye gufa kare. Nuko twihanganira ariko twe turacari tayari n'ukuri. Uyu n'umwana nyine bagonze. Kondo singoro nziza. Nese ko usetse boss. Ndungikira ka video kandi ndungikira. Ibintu ko vyihuse. Nese uyu mwana uramu nabishaka ava mu nzira. Ariko kiragira kujya mbogo. Yinda muzi. Tiragira kujya mbogo nayo nkeneye kwimvira mu nzira. Oya ntugire ikibazo. Ntugire ikibazo kabisa twe turi tayari niko kazi kacu. Kandi nubu nirijo ubishatse wahita tugiye. Iyo video ndayikeneye. Nako nakazi mbona ndaguha n'ifani. Sawa nta kibazo. Usigaye ubikore neza. Tumvikana? Eka deja mite nyikorereza nona.
cyane. Uri ngaha bigenze gute? Humurura kanoye. Wari uzi ko ugiye usize? Narakubwiye ko je nawe turuka. Nawe uzonsigira nawe uzonshikira. Ushobora kugenda utambwiye ugiye. Akura natsiyo. Uricaye kuranwana n'amaprofesiyo y'Kigali buke. None uri gukora iki? Uyu ni mwana aza kurondera. Ni habaye ikije ndiko ndishimisha ku mahera y'iwanje. Uri kwishimisha ku mahera y'iwawe. Wari kurondera umwana? Ubuze kumurondera muri zino nzoga? Ufite amakuru basi y'umwana wawe? Ntabwo ari ko nzokwama ndafitiye akamaro imisi yose. Tuvugana wari ukwiye kuba uri mu kiganza n'umwana wawe yapfuye. Zigishimishije naco. Yishwe na wa mugore wawe wemeye. Ivyo uriko uravuga uri siri canke uriko urashaka kunyuma? Ejo warananyoye nkawe. Bivuga ubikura he? Ufise ivyemezo? Ushaka ivyemezo? Ivyemezo babibura gute? Assia! Assia! Uragarutse? Ibi ni bikumukoze. Ibiki? Ibi ni bikumukoze. Si wana kubuje kuza mu rugo rwanjye. Umuryango wanyu muzogenda ko kugeza ryari? Ese ufite ikibazo cy'iko umuryango wanjye wowe? Vyamenyekanye ibyo mwakoze byose. Vyamenyekanye. Excuse me. Abicanyi gusa. Wasaze cyangwa mugongo umuntu ku murango habona muce mugenda muce mu ishamba mufurire umuntu ivyo biraba byose nabimenye. Ibyo uvuga ni ibiki? Vyamenyekanye byose byo mwaka. Ese ubundi birakureba? Birande. Woshi kumenya ko twabonze cyangwa twabonze. Ariko kubera ko umuryango wanyu ufise umutima mubi. Abel. Ikibabaje. Uzi umuntu mwabikoze? Ndakubwiye ngo Abel sokera mu nzu. Uzi umuntu mwagonze? Wari polisi. Ndavuze ngo sokera mu nzu. Kwihekura ku mwana wabyaye. Ngo? Kwihekura ku mwana wabyaye. Ugonge umwana wabyaye wowe nyene uca ugenda utemisha. Byose nabimenye. Umwana aracyaye? Menya ko ari wa mwana nyene naje kurondera. Niwe wagonze. Kandi byose nabimenye. Umwana wanjye. Igikurikira. Umwana. Bimenya canke se leti nije. Uriya ni umwana wanjye. Umete. Umeze neza. Komera umuti. Kandi ndagufasha. Ujye kunda kokana ibyo kwizana sinzi ka. Shubiteze. Washashiri no kuri nagaruka kwanga. Akose shiri sinagusobanura ko mfite umurwayi mugo ndi kwitaho koko. Oya basi reka umurwayi abanza amere neza sibyo n'ukuri nawe nzaboneka cyane kandi urabizi ko umwanya wanjye wose aba ari uwawe. Ariko nyine urabizi ko afite umwana mu rugo ndi kwitaho umurwayi ngomba kumutekenya keya. Ubu nta kibazo karibu sheri. Oya nta kibazo rwose. Ejo ntabwo najya ku kazi kandi ubizi ko mfite umurwayi. Okay. Sawa ndagutegereje miss you. Sawa na ejo sheri.
Sorry. Noneho rero ndakubona gute se abashaka kukaza sheri. Kamere reka tubigenze. Kandi okay, nta kibazo. Harya mu imiti? Okay. Ndanurye cyangwa akaji cyangwa ukore agacyayi. Tumara kugera kuragerageza ufate n'akantu ko kunywa sibyo? Umara bizashira ukihebe sibyo? Bizashira. Sheri, karibu nkukuri pe. Ya merci. Nari ngukumbuye cyane. Ya nawe mba ngukumbuye nawe urabyumva. Kandi iminsi yaramberanye. Ya ariko nyine sheri uzajya umbwira mbere kugira ngo mwitegure nyine uje no kureba sibyo. Erega shaka mbere ntabwo nisho aho kwicaye. Ya merci. Nagari nge urabizi ko mfite umwana hano kandi ntabwo gusiga ngomba kwitaho kugeza igihe kiriya. Rero ntabwo nagusiga hano. Ahubwo mbwira munsi mama zatese umurwayi. Karabwa koroherwa nuko nibura. Okay. Arahari se mbe namusubiza. Muzamusubize. Siko ninabyibagiwe. Ari no kugenda neza neza mukuru. Ya. Chanter. Kandi pori. Maze gukira. Maze agakoko ntiyagahindaga. Kari kameze neza cyane. Ariko kamaze gukira. Cyane kuri pori sana. Amwe imiti. Sawa. Uyu ni umwana nyine bagonze. No, nta kibazo. Ahubwo sheri uzakomeza umutima. Nyagufasha ni byiza. Kadurona gateye imbabazi. Nyine ndakabonye mbona gateye imbabazi. Njye narigize ngura muhoza umuzi w'indarano wamubonye kuko bisa muri No, ntabwo muzi mubonye. Gusa nyine gateye imbabazi. Yangomba kumufasha rwose. Nzi sheri. Wamenye muzi. Ndamukwiye. Uriya mwana se.
ahubwo sheri désolé hari ahantu nangiye kujya mu kanya kandi mfite gahunda yihutirwa so wambabarika kwambura urugenda ukwi ndaza guhamagara sibyo oh ya bébé siko numvaga tugiye kwirirwana oui mais je dois aller ngomba kugenda kandi ni gahunda ifite abana adorabizi ibyiza byanjye nibyo byawe sibyo bébé ubwo neza kuri buze tukirwana gutekera tugasangira urabizi ko nagomba kumuvira mu bébé je t'en prie usabye niba ari byo nyine ushaka nakundi ariko kandi wakoze kunyakira oya se mwakira ibyo tutanasangiye basi mureka tusangiye umusezerera umurwayi ndamusezera ngaho genda Narabwiye ko muri bijuju. Ushaka kungana uko mufite ubwanko mwa mudafite ubwenge bigenze gute? Numva no mbamenga no badaho neza. Nako hano batagira ubwenge. Woko nukurara bayoga ngo umuntu muzima. Uraza amahende ko ndasisagura kunangana. Basi muko mu agaciro nakazi muko murakora. Mwumva mushaka kujya bitabagoye. Gute mwoje bitabagoye? Ingaru nzoyibagaruza. Hadapfuye bajya hazopfa mwebwe sishaka kubihomberamo numva menga no badahwa numva menga no ba Urukundo bubigenze gute mushaka kuza kumbwira ngo umuntu ngo yapfuye munyereka ama video wundi mwanya ngo yazutse umuntu yapfuye yazuka gute kandi ni video mwahimbye mwashitse kugira mu njye amafaranga va rero ibintu bidahindutse ngo bigende ko ndabishaka muri ubigenderemo sishobora kuvyihanganira biri sishobora muko muragerageza kwihangana kwanje ndiko ndananirwa muzaho bigeze akazi ngenewe kwifatira mu ntoki nkeneye munzanire ASSIA nakajya gashina ho gakuba mu kazana je ndabiyicira ndabikuriye mu nzira kuko mwebwe akazi kabananiye oya boss yaragubiye ko akazi tukigashoboye reka ngiye umukobwa ndamwizanira ko nzahana ari ASSIA uno musore wanje nawe aramuzana kandi twizere nta kibazo amakosa yabaye dusabye imbabazi ariko cette fois-ci turabikora ugomba kutwizera rero aya n'amahigo ya nyuma ndabahaye akazi gasubiye gupfa ndabakaraba mabuje ndafise igitekerezo abahungu mubiboneka ntabwo arabo kwizera uyu muhungu turajana mugene muzi ko akazi kanse ndabakaraba hai
Bonjour chérie. Ndagutunguye. Iki se uzi ibyo niba chérie. Icara mubwire. utangiye kuzajya numva mugenzi urebe ko hari abatugusanga hano. Non, c'est pas ça. Ahubwo Tunamahoro. umurwayi wawe se ari mu cyumba. Chérie nabikoke uramusha kuba. No umva. Kuki uzunguye? Nyine mbwira ari mu cyumba. Nusoshaka ikiri mu cyumba nyine. Okay, umva rero. Ntega amatwi nyumve. Hari ibintu by'ingenzi ushaka kubwira. Kandi ntabwo ushaka twumva. Ahubwo wowe ngwino tuzamuke hariya. Ibintu ngiye kubwira ni ingenzi kandi utega amatwi nyumve. Nibwo buryo budashoboka bwo. Chérie umva, umvikana ngira ngo urabizi akazi nkora. Sibyo? Ndabizi nyine. Ikindi rero nta kindi nshaka uramwana ndamushaka. Jesus, mwaki. Uyu mukobwa ndamushaka. Sho. Umva chérie. Bose n'urangana ntabwo byashoboka pe. Ndabizi neza akazi ukora. Naranihanganye kubishoboka byose. Nisanze naragukunze. Ariko kubw'urukundo nyine akazi ukora byarananiye kuba nakureka. Ako se ibintu wubwira ni ariko ndagira ngo usobanure neza. Chérie wamba urukanya. Nose chérie uyoboye ko dukeneye amafaranga. Dukeneye amafaranga. Nose tuzakomeza tuba muri ubu buzima nta mafaranga dufite. Sho urabizi ko uri umwana ari umunyamahanga. Urabizi ko atari umunyarwanda. Ntabwo nareka kubona amplis umwana uwo munyamahanga ngomba kumufasha. Njye ubivuze neza ni umunyamahanga nyine. Nose kuba ari umunyamahanga byatuma gitwego. Waretse ubwo butese ariko. Chérie mbabarira ndakwingiza chérie mbabara nibura ukora ikintu kimwe mu buzima. Unshimishe uyu munsi unyumve. Njyewe ndamukeneye nimba unkunda. Sho mbabara murindagiza amafaranga tugira umuntu. Erega tuba tugomba no kugira umuntu tugafasha. Ako se waretse ubwo butesi. Dukeneye amafaranga. Nyumva ishuri imwe gusa. Ikindi erega iyi ni deal. Genda shaka ukore deal twibonera amafaranga. Uriya ni umunyamahanga nyine. Ntaho duhuriye nawe. Akazi ukora noneho kangeze kuri. Urabizi neza ko ntabagombye kuba nkundana nawe kubera ibintu ukora. Noneho ugezeho n'umwana njyewe nifashirije ku mutima wanjye mfite w'urukundo kugira ngo afashe umwana utangiye kumunyaka. Please uramwana ntabwo aramera neza chérie mbabarira ndakwinginze. Ngiye byo mubwiye ntabwo subiramo kandi ntabwo nivuga. Amafaranga ntabwo bituma. Urakora deal ntayikora. Uriya mwana ni umunyamahanga chérie ingomba kumufasha. Okay. Mbabarira chérie sibyo. Nta kibazo. Ntabwo aramera neza. Uriya mwana namufashije. Izo nyigisha ntabwo nkumva ngiye. Chérie ndakwinginze mbabarira. Nimba ntayo ukeneye ngenda yakeneye none. Erega amafaranga ntabwo bituma. Bimwe rimwe tuba tugomba no gushyiramo uwo muntu kweri Sawa tugafasha. nakumvishe. Sibyo. Urukuri mbabarira. Ndabizi neza ko mwana ni mwana. Umva aho bigeze rero ujo ukora ibyo nkubwiye. Niba udakeneye amafaranga ngenda yakeneye. Turumvikana? Ubwo butesi ubu bw'igero nyine. Birakangiye. Ngiye kumbuganizaho gatoya. Hanyuma Yashirika y'amafaranga azatugira n'akamaro. Sibyo? Azatugira akamaro kuri bismo. Sibyo?
Kajya kumuvugisha. Bitegereje. Siwe mbaza umukobwa agiye. Sheri, ushobora kuba uri gukina n'ibintu utazi, umukobwa agiye. Siwe mbaza agiye. Ufite agasuzuguro ibyo kuvuga mwiza birenze oya retse nkwerekera abanza kwishimisha wana akoma kubera ikiwanga kwa abantu tubica wari tubuna kabikiranga abanje ndabicira ko ari babiri ndabicira hamwe basi ceceka sise kumva ko yabumbura uwo munwa ko gisa ikora ariko ndagufite cyo agasuzuguro wa gikobwa ninde wakubwiye kuri mwiza nagukura umenye yose nkayamuramo urumva nahita mbikura uborogera nde ko atari bugutabasha umburire kubabarire umwana mwiza uri kurasaba imbabazi mabuja hakorwa akakose bayewe akako nta mutamiro urimo mabuja hakorwa iki mugani
ese bari kuduhora iki koko? Ese nzi ko nshingiye basi bafite icyo banziza nkawe waje uzira iki koko? cyo navuye mu Burundi nja no mu Rwanda kurondera mama wanje, noneho barangonze sinzi ngo ibije imbere n'ibi. Naguye mu Rwanda? Oya, Guki? naje kurondera mama wanje yitwa Mutoni ASSIA, niwe naje kurondera ino mu Rwanda, none sindamuronka. Ese bamutwara. Wasanga Bamutwara. bande Ntabwo mbazi. bamutwaye uri hese wo Yakoze iki se? Yakoze iki? nose kuki atari we batwaye bagatwara umukobwa wawe? Ubwo baje barankubita nanjye nari meze nk'umuntu wapfuye. ariko nk'umuntu w'umugabo bakamutwara umugore ubwo urumva tuzakugira gute? Shakira mu roho nibazamo ko umwana wanjye Iyo ko nabibonye bameze nk'abantu bansinzirije. none se ari gute n'umuryango urahari ntiwamufunze? mbwira ninde muntu wagira n'ikibazo? Ninde muntu wagira n'ikibazo? Ese amaraso. Ayiwe Anyashidutse ndyamye hara ntabwo None se ari amaraso yasize? Nayanjye. Rega bankubise mbara amasaha nk'abiri nsinzi. ako se ugeze unamagana na polisi nibura? Bose nabahamagaye Bakubwira ngo n'abamudugudu nta n'umwe urimo kumfasha. Uno mujinga kweli. Samwe ndikunda bangira sikinzi niko muri hutisha ibintu. Ese mama Murashaka twica umuntu hakibona abantu bakirenga. Murashaka amaraso yawe dukurikirana. Kuki umuntu atamwica umuntu utinyuka agacira umugabo mu maso nk'uyu? Mabuja kiriya gikobwa ntabwo ushobora kukica ntakirongoye. We nawe urakavye. Ase mabuja iryo jambo mvuze ko ibyo umugabo avuze n'ibyo. Jya mukobwa yamusuzuguye. Mabuja We Mboje. Uriko burira. Nani sahi isigaye kugira bwire gose. Kubyo atana umuntu yorengana ngo natwumve. Asa amasaha kwica umuntu. Kandi narababwiye. Bajya n'amaboko yiwande zobica. Ushaka gukora akazi ngakazi n'abahakara bananiye. Ubu hagezeho nikorera je kanje. Mabuja ubonye agasugura umukobwa nkizeho. Basi vuma ndamuguha umuco bite n'igisuco mu nda. Ibyo bindi vyihoze ibindi ari cinga sivyo bimba badisivyo. Ikiro cy'amati mu maso mbibona. Mabuja mu mwanya banze yishimisha. Je nuko nati. Mu mwanya. Wowe ndaguhongora iryo zuba. Cha tugende kwanza. Bigenze tuti baragiye baraducika. Bishoboka. Nibikunda nibishoboka cyo kubyumva. Ko biri kose biri ngaha. Nyaruzi twakurikira nyaruzi. Chahariya nawe chahariya nchaka. Ewa. Sinakuri kumvikana. Nta nubwo nabashe no kubona amasura yabo. Nanjye mbasha kuyabona nari kubakurikira. Sinzi n'igihe banamutwara. Noneho ku bwawe nk'umuntu ugaba mu rugo byabaye wari urumva twakora iki? Ese nawe ko nakwitabaje wajya nkora iki? Simbizi. Wanzongera kubona umwana wawe. Ako se nawe cisha amakenye urigeraho. Ishakira mu ruhu ntibazamo umwana wawe. Nakubwiye ngo cicika.
None se ko naguhamagaye wowe ceceka nawe wananiwe kurinda umugore wawe none urazana umunwa muremure ceceka umwana wanjye niwe washimute umukobwa ASSIA niwe wakushimuse oya ahubwo uyu niwe wadukishije kosha irasura ugeze uyibona ntabwo mbizi umva habera igicucu uwambwira ngo nta n'umwe wabonye urangiza uri kumbwira ngo ntabwo ubizi papa uyu mugabo y'abadahari ntabwo tuba tukiri ariko urumva umwana atakubwira ngo niwe wabakijije ntabwo ngo utagira gute niwe wadutabaye papa bari badushimuse wenda no kutwica umuntu nguye gutabara gute agutabara umva ndakubwiye ngo sohoka papa oya ndabara gatatu atarasohoka ngabira y'ibindi bindi papa oya rimwe oya papa ukiriza umwana ko kumubwira amukiza ibiki uyu mugabo ntabona ngo tuba twarokotse Abel no gukora ibyo ngibyo uyu nguyu kugira ngo uramuzi ubundi uyu nguyu papa iki uyu atabaye ubuzima bwanjye kandi atabara n'ubuzima bw'umukobwa wanjye dore umwuzukuru wawe papa iyo atahabona ngo tuba twarokotse simba namenye ko nari n'umwana wanjye kubera ibintu byose wakoze ugatuma ntirera umwana ukamwanga ukimubona gutangira kumushuragiza utuma umwana wanjye arerwa n'umubyeyi utaramubyaye ntabwo washingira abarundi iryo jambo ni ryinshi ushaka kongera no kumva numva nyine ko ari umurundi ni umurundi niba ngo afite amaraso y'abarundi uramuza no kugira gute umurundi ni umunyarwanda ariko muravuga ngo umurundi yamutwaye agutwaye iki ko umurundi n'umunyarwanda turi umwe tuva amaraso amwe tuvuga ururimi rumwe sinzi impamvu ushobora kuzana amoko ameze gutya nta munsi n'umwe umunyarwanda n'umurundi bazigera bamera bamwe n'amaraso ushobora kuba atari namwe wakumbye kuba uri kumuhemba ibyo yadukoreye ariko aho kugira ngo umushimire ibyo yadukoreye yatije ubuzima bwanjye papa ushaka kwapfa yatishije umwana wanjye ubu si umwana wanjye ko nari mugonze ntazi ko namubyaye kubera amoko yawe azaguye uzi ko ibyo ari byo byose ni jenoside papa wakoze cyane Abel bebe Abel wakoze cyane Imana iguhe umugisha nta mpamvu yo kugira ngo mujye mugendera ku moko cyangwa mugendere ku karere abantu twese turi umwe ibyo ni byo byazanye jenoside gutangira kumva ko utashingira umwana kubera ikintu umwana wanjye yarapfuye ntabwo twari tumugonze ntabwo twamutaye mu ishyamba tutazi ko ari uwacu iyo tuza kumenya ntabwo ibyo byose biba byarabaye iyo nza kurera umwana wanjye ntabwo yabaye gutya ASSIA sinzi impamvu dushobora kubyumva uravuga ngo uyu ni umwuzukuru wawe uyu ni umukobwa wanjye papa ariko ibaze ko umwana mfite umwana umeze gutyo mama nari namutaye mu ishyamba ntazi ko ari umwana wanjye uzi ko Abel wakoze cyane nzakuba nkubaha mu buzima bwawe nanjye ndabashimiye cyane kandi nashimwe ko umwana wacu atapfuye papa nizeye ko uno munsi wabonye ko abarundi ari abantu beza nizeye ko wabonye ko abarundi turi kimwe natwe twese turi bamwe rwose papa dupfa ubusa Uburundi n'u Rwanda turi umwe Uburundi n'u Rwanda turi bamwe twirinde ibidutandukanya twirinde ibidutandukanya twirinde ibiducanishamwo twirinde ibidutandukanya
East Africa turi bamwe, East Africa yose turi bamwe, twigire hamwe cyo duteza imbere, East Africa yose turi bamwe. Kuva kera narindi abarundi n'abanyarwanda twahoze turi umuntu umwe. Papa n'abantu wari wadutwaye n'uwadushimusi. Akusumbuye ntabwo murashaka iki kintu kandi? Mwatubabare kuko twimereye neza. Avuze mwese muhore. Habaye iki koko? Papa bane badushimusi. Barahise bakagaruka ngaho. Akusumbuye n'uwahiye. Siba. Akusumbuye imbere n'amafaranga mushaka mwabwiye tukayabagiriza ko mukatubira mu maso. Ushaka gupfa muze? Siba. Ariko sheri, ivyo uri kuragira n'ibiki kweli? Madame. Navuze muri rusange. Nibaza ko naguhera umugabo yoroshe. Uzi uburyo umugabo avuna? Habona twemfite. Siba! Ko wifuje gukinisha umutima wanje. Ubuzima bwawe burarangiye. Abel. Simama, ndakuwa wewe. Wewe habona. Kwa nini unaamua kumuoa SP? Nikwambie. Kwa sababu mimi Debora huwaga sidanganyiki kwa maneno. Mbafu. Wewe uwezo kunisifia mimi? Sasa kama hujanielewa inabidi urudie shule wakakufundisha. Wewe nitakufanyia kitu utasahau kwenye maisha yako. Wewe uratandukanye kwe sinzohindura. Umeona? Baba mimi naweza simekuonyesha. Wewe unaweza kukatika? Ndio. Pumbavu sana wewe. Nakwambia hivi. Ananiambia nini? Hiyo harusi itakuwa. Siona. Nakupenda. Nasema hivi mzee, nendapo utamfuata tena dada yangu mzee juu umekufa umekwisha. Mama kama umeshinda kumupa viungo, nenda kafundishwe. Nenda vienzi wakakufundishe mama. Kipi kinachokuvutia sana? Nakupenda. Wewe sijui kama ulimulia deni shetani sijui. Siku zote matatizo kwa boda. Acha maneno bwana. Mimi ni kuazime hela kumbeba ile kinyagoko malaya mkubwa hospitali. Kuna Mungu ambaye hali rushwa. Kuna Mungu ambaye ni mtetezi wa wanyonge, ambaye hapokei rushwa, ambaye hasikilizi maneno ya watu. Sababu ni Mungu wa haki. Kilanga walanga walinga. Leo utaniona? Wewe, mimi. Unataka nipige? Support nipige. Nipige tu. Mzee, nasema mimi sina haja kupiga huko.
mzee, achana na dada yangu na kukomesha, sitaki ufuate dada yangu. Unanielewa au unielewi? Na nakwambia tena, msiruhusu shetani awatenganisha au kuunganisha. Sawa? Hapana kudanganya. Wewe Simon, yani wewe nilijua tu unavyoponda matope na akili yako kama matope. Unafikiria kama tofali? Burundi n'u Rwanda turumwe, Burundi n'u Rwanda turi bamwe, twirinde ibidutandukanya, twirinde ibidutandukanya, twirinde ibiducanishamwo, twirinde ibidutandukanya. East Africa turi bamwe, East Africa yose turi bamwe, twigire hamwe cyo duteza imbere, East Africa yose turi bamwe. Kuva kera na rindi abarundi n'abanyarwanda twahoze turi umuntu umwe. Si n'ivyo gusa, twahoze turi igihugu kimwe, twasangira kabisi n'agahiye, tugahana abageni. Eka si n'ivyo gusa, Imana yaraturemye iduha kuvuga ururimi rumwe. Si ibintu vyizanye, ni kubw'umugambi w'Imana. Kubw'ivyo dukundana, twirinde ico dutandukanya ico ari cyo cyose.